Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up on breakfast, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars haven't woken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Hey, I join you. Okay. Smoking is not good for your head. Because smoking is Nene, look, it's okay. Nafasha kandi munderaje kumva neza kumva usanza wa mumwe usanza hangani turije tutanye kunderanja utanye kunderanje It's okay, karebere ubuzima bwanjye sibyo ubundi free I'm freaking free, right? By the way, my name is Dave. Whatever. Na ushaka tumenyana? Ushaka tumenyana? Niki cyakubayeho umuntu ntabwo uri kunywa nkaho uri enjoy ahubwo it's like you are killing yourself. Me? Killing myself. Me killing myself. I'm enjoying. Tuko abantu biyenza. Sebe. Tuko muko abantu biyenza. Ubu yumugize gute? Umugize gute? Umugize gute? Umusore. Ase mu cyicaro byanyu se ko Look, iyo ubaye open ukaganira ikibazo ufite icyo aricyo cyose kibasha gukemuka, ariko iyo kibumanyemo muri wowe gishobora kukwangiza ko ntawe urimo kwiyangiza nta kintu biba biri gufasha. Can you believe that my stupid boyfriend broke up with me? Boyfriend? Rwego, you are so stupid. I swear to God. Ha, chi, ha. Gusa ikibazo kiba kiri hamwe hose. Wadandukanye na boyfriend wawe it's okay. Ariko noneho nyuma yo gutandukana nawe uri muri yica none uri kwiyahura. Let me die. Ese uyu mu boyfriend wawe arabikwiye ko wiyahura ko? Namukunda cyane. Ya uramukunda it's okay, gukunda birashoboka binabaho cyane.
ariko ntabwo wagombye kuba urimo kwiyahura ngo nuko watandukanye n'umuntu ubuzima burakomeza life goes on. I love him, huh? You do. Nta icyo bitwaye kuba warimo wamukunda, twese twarakunze cyangwa se turakunda, ariko it's not fine. Kamufashe basi ko gukomeza kuvanga rikeri na byeri biraza kukwica. Please stop. Basi ko ntuye hano hepfo twajyana mu rugo uvuke just nubwo byaba ari iminota 30 ndaguhamagarira akabi gutwara. Please. Hajya wambwira ngo Nitwa Dave. Nanjye rero nitwa Rebecca, listen to me. Ukumva? Listen. Boyfriend wanjye. Wabimbwiye, listen. Banza unyumve. Rebecca, listen. Nyumva nyine nyumva. Banza unyumve. Umva si. Stop. Umva mubwire. Tugiye kujyana mu rugo ni hano hepfo, right? Uruhuke nubwo yaba ari iminota 30 ndaguhamagarira akabi gutware mu rugo. Sibyo? Trust me. Trust me. Server, hari ikintu atarishyura? No, just Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when... Becky. So, twageze mu rugo, twavuye mu kavuyo ko mu kabari. Now you can tell me ubu ngubu nakumva ko hariya twari turi ntabwo nabashaka kumva kubera urusaku. Kandi it's okay, cyakubayeho cyose ntabwo ukwiye kuba waheranye n'agahinda bigeze hano. Niki cyakubayeho? nakoze mu buzima nta muntu ufite unyitaho. Ntawe ndebera. Ntawe uzi uko ndya, ntawe uzi uko ndyama. Gira Imana, ngira ngo uwo muntu yoherejwe na marayika. Anyita Rwego. Yaje aramfasha. Ubwa mbere mu buzima bwanjye nabonye umuntu unyitayeho. It's okay. Wirira basi, please. Calm down. Nta kintu namukoreye. Nawe nta kintu utakoze. Ese nakoze iki? Basi rekera kurira, please. Niba umuntu wenyine narifite ntunyishyura inzu. Najyaga kubera wiba. Ngambe mu buzima bwanjye nakitwa njyewe. Nari mbonye umuntu unyitaho kuri. Byari byiza sibyo? None yansize. Njyenyine. Stop crying. Stop. Mu bihe ngibi uba ugomba gukomera. You have to be strong. Ntabwo wabyumva. Nabyumva. Rwego ndamukunda cyane. Tukibaza se kubera iki njyewe Simana ukunda ko mbabara. Ndayisenze. Ntabwo Imana yakunda kubabara. Ahubwo ukuntu biba bimeze, Imana baravuga ngo igerageza babandi ibona ko bazabasha kunyura mu bigeragezo banyuzamo ko. Nicyo yangerageje Dave. Ntabwo izi kuko nshobora kwihangana n'umuntu yanyohereje. Yes. Basi rekera kurira, please. It's
it's okay. Look, reba, ntabwo ubuzima burangiye, sibyo? Ese ubuzima bwawe bwatangiriye kuri uwo muntu wakwanze? Naho bwatangiriye? Ubwo natangiye kumva ko ntangiye ubuzima. Nibwo watangiye kumva ko utangiye ubuzima, ariko ntabwo ariho bwatangiriye, right? Siko bimeze? None uwo muntu winjiye mu buzima bwawe usanzwe bufite, gutabuvuyemo kumva ko burangiye. Ya, uramukunda, it's fine. Nta nubwo ugashaka kumenya kumbona. It's okay. Ako umunsi washira nabonye umuntu w'ibintu utuje. Icyo nakubwira cyo, twese twanyuze muri ubu buzima, sibyo? Ntabwo naba ndenze ngana gutya, nanjye ntarakunze ngo hagire uhemukira. Ariko inama nakugira muri experience mfite, witinda ku bintu nk'ibyo. Umuntu yakwanze kugira ngo akwangirize ubuzima, none nawe urashaka kubwangiza ko kuri muramutiza umurindi ute? Ahubwo be strong, nejo nimuhura abone ko wakomeje, you moved on, sibyo? So icyo wambwiye cyo ngo yakwishyuriraga inzu, it's fine, wenda ntabwo ufite ahantu ho kujya ngo utabimbwiye, sibyo? Ariko hano mba ngiye nyine, it's okay. Hari icyumba, afite ibyumba bibiri, inzu y'ibyumba bibiri, wafata icyumba kimwe ukaba uri hano azuri muraca muri ibi bibazo. Ngewe I'm fine, njye kwa njya mu kazi nkagaruka nimugoroba, hano ntabwo uzabura ibyo urya kugeza igihe uzamara kwisuganya. Kurya Ariko mbarurekera kurira, please. Ndi kwibaza hanjye uko wakoze cyane. Niba twahuye, nanjye nafashijwe n'abandi tutaziranye, so niba twahuye uri mu bibazo se kuki ntagufasha? Kandi bari byo nagufasha. No, it's okay. Nanjye wenda niko nagufata ni muri situation nk'iyi, right? Thank you. You're welcome. So aho ugeze ubu ngubu urananiwe, sinzi niba uri bubanze koga cyangwa se uri bugende ukaba uryamye. Ushaka kuryama? Hari icyumba kiriya nta muntu urimo, icy'abashyitsi, ugiye kugenda ujye muryame nta kibazo. Yeah, maybe ko turi buvugane mu gitondo kuzifuza kujya ku kazi. Okay, cyane. Can I have a hug? It's okay. Thank you. Nongera kurira, please. Yeah, what? Then Yes. makoze. Sorry. Neza, kazi kagenze neza. Welcome. Thank you. Umeze ute? Nze neza, umunsi wagenze gute? Umunsi wagenze neza. Nari busy ariko ni ibisanzwe. Okay. Nanjye nari neza. Ubwo nimeze nk'umuntu ushonje, ntabwo watetse nanone. Ntabwo kunebwe. Umbwire. Ubwo wari utegereje ngo nze ngufashe? No, ni kuvuga ndaza guteka, uze dusangira. Okay. Meanwhile, I have a surprise for you. Surprise? Yes. Yes, surprise. Yes.
pizza? No. Yes, yeah. No, I cannot quit you, right? Oh, wait, Madini. What else? Okay. You win. What? Ooh. Okay. Okay. Close your eyes. Okay. And then, okay. Oh gosh. Oh. What do you think, Nkeza? Yeah. Nyine ntabwo nzi guhitamo. Yeah. Papa ni favorite color yanjye nda. Really? Yeah. Ntumbwire ko nabivumbuye. Ntabwo wigeze ubimbwira. Okay. Gusa Okay. kaga kanzu kawe ujya wambara. Narebye nyine mbona bizajyana n'ikara. Nicyo nakurikije just. Thank you very much. You're welcome. I like it. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Derrière. Oh. Seriously, nabonaga abakobwa badugira ariko si no maybe birahenze cyane. Ati, yeah, ntago ari ibyanjye. Finally I have it. Utari ibyawe, you deserve more than this. Thank you. It's okay, it's fine. Oh. Urashoboje mutekere. Mbere yaho. Becky. Tumaranye iminsi myinshi, right? Shaka ko ngenda. No. Ntago ari cyo nshaka kuvuga. Tumaranye iminsi myinshi ariko hari ikintu ntarakubwira. Ikintu utarambwira? Yes. Oya. Kubera iki uba uhita utekereza ibi bintu nk'ibyo ngibyo? Icyo nshaka kukubwira. Give me your hand. Becky. From the bottom of my heart, I love you. And I mean it. I love you. You sure? Yes, I am. Kuva ryari? Gusa mvuge ngo guhera ku munsi nakubonye, mvuge ngo uko tunyina tumarana iminsi, gusa nyine uko tunyina tumarana igihe, urabona ntabwo wabona umuntu uhita umukunda ako kanya, gusa nubwo bibaho, ariko the more ukomeza kubana n'umuntu, niko ukomeza kumwiyumvamo. N'ubu ngubu nyine numvaga bindemereye kuba ntarabikubwira, ariko niba kuba mbikubwira ndumva nduhutse ku mutima. Kandi nizere ko bitakubangamira, right? Twabanaga like a brother. Ariko n'ubundi nta kintu bigiye guhindura ibyo ngibyo. Can I tell you this? I'm sorry. I'm very sorry. But I have the same feelings. Really? Yep. And ntabwo yarangije. Ntabwo yarangije. What do you mean? Banyibye. No, wait. Did you tell me? Chocolate. Wait. Jesus Christ. What is this? Okay. Close your eyes again. Uyu munsi ngufitiye surprise nyinshi. Okay. Just do it. Okay. Do it. Okay. Okay, close it. Okay. Ikimenyetso gisa gute? Okay. Dave? Yes. Are you freaking serious? Yes, I am. Okay. Now you Yeah, Becky. Oh my gosh. This is not a proposal. Gusa nguhaye impeta kugira ngo ibe icyitegererezo cy'urukundo ngukunda. Yeah. Nihamya urukundo rwanjye nawe. Kuko iyo umbwira ngo ntabwo nkunda, ntabwo nari kuba nyiguhaye, ariko kuva unyemereye ko dukundana, you can have it. Nibanga ryanjye nawe. Urakoze cyane.
Thank you so much. I appreciate. Thank you and you're welcome. Thank you. And ikindi I'm starving. Make it for you. Thank you. You're welcome. So baby, wakoze guhitamo kurana nanjye umunsi kundaza. Nabaga numva nyine mfite irungumo hano nubwo wabaga urimo hariya ariko numva nyine twashitagase just chat tutari kumwe n'umuntu gutya. Nibura ubu ngubu ndi nzajya nkora hirya numve ko ndi kumwe n'umuntu numva ko bitandukanye no kuba uri hariya hirya kure. Birumvikana. Nanjye ndishimye by the way. Really? Ndishimye cyane. Ubu ngubu uri mu nshingano zanjye noneho kuruta uko byari bimeze. Really? Yes. Sure. Kubera ko numva ukoze ibyishimo. Sinzi ukuntu nagushimira n'ingenzi mu buzima bwanjye. Ni makeya navuga ko uri umugisha. Really? Yeah. Wabaye ahantu nari nyine wamba hafi. Icyo nakubwira cyo you deserve better. Thank you. You deserve more than this. Thank you. You're welcome. So twaliyama. Tujyane ndumva naniwe. Naniwe byatanye ndumva ajya mu bwa tuntu tw'uducurane. Hope kuza kumera neza gusa nanjye ndi buzinduke that's why tugomba kuryama. Umbyutse before you go kugira ngo ngende mukore breakfast. Okay. See you. Good night. Good night. Zimita. Umva nazi. Okay. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Right? So keep your head on your shoulders, now we ain't Wait, reka dutangiriye rimwe. Rimwe kabiri. Nushira nakaguha. Okay, nikore gatatu. Ndakwemeje? Niba wanamufata. Cyari kiri. Ça va? Good brother. Brother Yves. Iminsi myinshi cyane. Meze neza. Byacu. Oh my gosh, babe, nari ngukumbuye. Do you guys know each other brother? Turaziranye. Ni umushuti wanjye, ari umushuti wanjye ndetse ashize. Biteze defa amakuru y'iminsi. Uko duherukana 2014.
cyakora byaciye n'igihe kinini imyaka myinshi cyane urabona imyaka icyenda irashize abagiye n'igihe by the way nibagiwe aho gusa ko muziranye ni sheri wanjye ah ni sheri wanjye ubwo ashize amezi 3 oh byiza cyane kabisa hanyuma mwese muziranye muti rero mushuti nyine twa byose nta big deal nta n'ibindi anyway nari ngiye hano gato nari ngiye na customer reka mbe mbasize gato okay by the way uraza kureba namba kigira ifite ariko ahubwo se ndiyo bastati gusa ariko bigikara mvugishe wana ari nakadini nshaka dupana nari kabisa Bye. Rwego. Rwego. come on urashaka iki Why are you doing this? ndi gukora iki Beki wampaye amahoro ufite Dave ni umwana mwiza wagize amahirwe ubona umuhungu mwiza witonda ushoboye ibintu byose uranyiruka ushaka iki Yeah, arara ariko ntabwo mukunda nk'uko niwe mukunda. Beki haciye igihe kingana gute dutandukanye sameza ni nese kucita muvinga on wumve nyine ko ibintu byose byarangiye kubera ko mukunda Rwego. Beki kimwe mu bintu nubaha mu buzima ni amarangamutima y'umuntu kuri kano kanya nimba ko gukunda Dave nimba kwita sheri we gerageza nawe ubaha amarangamutima ye umukunde nimba utakimukunda umuveho wirukanka ujye gushaka abandi bantu nibura wakunda Nanjye niyo mpamvu ndimo ndakubwira basi ni wowe nyine amarangamutima yanjye arimo. Do you remember that we are no longer in a And relationship? I know you still love me. I don't. Rebecca ntabwo nkigukunda pe. Naguhaye agahenge, nagukunze imyaka 3 yose. Undwaza umutima, ntasinzira nagira gute. Byansabye kujya kwa muganga kujya nibura ubuzima bwanjye bugaruka. Nakeneye mu therapist. Usengiye ushaka nsubireyo? Jewe ukuntu nabayeho nyuma yo kumbwira ko birangiye. Jewe urimo urabyimagine ukuntu byagenze. Ntabwo nava ku ipanu ngo njye mu muriro. Sibyo? We are done. Twararangizanije kera. Ahubwo ugenda Dave umwitaho cyane. Rwego. Please. Come back to me, please. No. Rwego. Reba igihe twaziye ntabwo urimo uramvugisha. What's wrong? Babe, iki kintu uvuga ariko sibyo? Unatuma mpangara. Ndashaka kubaza. Biriya mbonye byari biki? Ni biki? Biki? Kwirukanka inyuma y'umusore iminota ingana kuranga utegereje. What was that? Sinaga kubwiye ko turi inshuti bisanzwe. Becky, I'm not joking at this time. Ndagira ngo mbize ukuri. Rwego ni iki kuri wowe? Babe, ni inshuti bisanzwe. No. Ntabwo nshaka kongera kumbeshya. Nta nubwo nkubajije kugira ngo umbeshye. Bwiza ukuri. Seriously, ntabwo ndimo ndakubeshya. Ni inshuti bisanzwe. Ntabwo nibwongere kubaza. Ndibongera kubaza. Niba udashobora kuba open ngo umbwize ukuri, mbana nawe mu nzu. Turimo kubana nk'abandi. Sibe ubona nagukunda. Ubona nakwitaho. Kunkunda no kumbwiza ukuri
ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu wese rega yakubwira ngo aragukunda, kubwira umuntu ngo uramukunda n'ibintu biri simple ntabwo ari ibintu bikomeye. Sibyo ubitindaho Rwego ni umushuti uri aho ngaho, yari umushuti wa bro wanjye, nyine ni umuntu ukunda kublaga cyane kumva. Beki stop. Mura nawe naketse ko wenda utandukanye n'abandi bakobwa, ariko nta tandukaniro uri kunyereka. Icyo nshaka kuvuga, maze igihe ngo stalkinga. Go? Maze igihe ngo stalkinga. What do you mean? I mean ko ibyo umaze iminsi byose ndabizi. Sibyo? Umaze iminsi wirirwa uscrollinga ureba amafoto ya Rwego, noneho ntabwo ari ubwa mbere mbibonye bino. Mu kujya kuryama ntabwo uryama, ntabwo uza ngo uryame, uri muri salo urimo urareba Instagram yiwe, uri kuri what was that? Okay. Basi kamubwiza ukuri. Uri ready kumbwiza ukuri cyangwa dukomeze tubeshyane gutya? Nanjye nakubeshyerega nkakwereka ko nta kintu bintwaye. Noneho kukubwiza ukuri neza, kujya muri ziriya nzira ntabwo arizo nsanzwe nkoreramo sport. Nakugejeje hariya mbizi ko yiva ari buhanyure Rwego ari buhanyure. So gukomeza kundeba mu mutwe umbeshya, niba udashobora kumbwiza ukuri nta n'ikintu tukirimo kumarana. Yeah, kabisije. Ati kamubwiza ukuri, ariko n'ubu sije. Rwego ni excellent. Niwe wa mu ex nakubwira. Akunda kubona baba sije. Ntabwo nkunda kubona babaye n'ukuri. Kandi njye ndagukunda. Ese ufite imitima ingahe? Kumbwira ngo urankunda, wampaye umutima wawe, kumva umutima wawe hari undi muntu urimo, hari undi muntu wakubujije amahoro, hari undi muntu utuma udasinzira, hari undi muntu udatuma urya. Ni inshuro zingahe nagusanze muri telefone no kurya byakunaniye? Ni gute amateka y'umuntu agenda akamuboroka ku buryo adashobora no kureba imbere y'azaza? I'm sorry. Ntabwo ibintu wawe ntabwo nubwo byumvikana. Ufite umu ex wakubujije amahoro, ufite undi muntu urimo urakunda umubwira ko umukunda, ntabwo bishoboka, ntabwo ufite imitima ibiri, ntabwo umutima wawe wabamo abantu babiri. Okay, God bless you, conversation. I agree, it's all my fault, you know. But trust me, I love you so much. I really do. Ntabwo makanye kunkunda. Ahubwo hari n'igihe abantu bitwitiranya urukundo. Sibyo? Ukibeshya ko ukunda umuntu kandi wenda it's just kubera ko mureba gutyo uramwiyumvamo, ariko ntabwo rwumva ari urukundo. Urukundo ni ikintu ukumbwiza ukuri nakubwiza ukuri ukanyumvamo nkakuyumvamo. Ako siniba umbeshya uri gutekereza umu ex wawe, urwo ni urukundo nyabaki rwanjye nawe. Situation twaburiye murayizi. Nta gihe kinini tumaranye, ntabwo nafashe igihe cyo kukwiga. Ariko nibura igihe turimo reka tumenyane, nibura ni umwanya twakabonye. Ako umwanya turimo hano urimo ufusha ubusa utekereza iby'aba ex. Sibyo. Nagusezeranye ko ibintu bitazongera. Ndabizi ukuntu umutima wawe umeze, ndabizi ukuntu wabaye, ndetse nanjye nishize mu mwanya wawe nambabaye kukubabaye, ndetse nambabaye no kukurusha. Ariko nukuri ushaka umwanya mu mutima wawe maze mbabaye. Se ni urabasha kubyumva ukuntu mbabaye? Urimo urabasha kubyiyumvamo wowe? I'm sorry. Sibo kuramukunda. Love you. Ndakunda cyane. Niba nkunda koko nyumve neza, sibyo? Ubu tuvugana uri mu buzima bwanjye, sibyo? Namaze kugushyira mu mutima wanjye, kandi nawe nizera ko ndi wawe. Hari ibyo mu buzima tuba tugomba kureka ndetse tukanarekura kugira ngo tutabazanye, right? Yeah. So ibintu by'aba ex, ibintu by'iki, ndakwinginze ntuzongere kutubangamira mu rukundo rwacu. I promise you. Promise me? Ndakwizera. Trust me. Ko bizongera kuba. Ntuzongere gutuma nshidikanya ku cyizere naguhaye, right?
ndakubabariye